Ban burom kerpang yi kilong kemi bakha bapun bat sabaro gi kemi besimti ban sa ptia el gi hun halai kilong yi ngosem. The National People's Party NPP nong po blok. Kalau pelong yi jingra ki kemadas dia par shahol nong po akashpo tri ujumang aja arusan. UMLA gemauti ba Charles Mangar ulong pongsan hakati jingra ki akajidan lang ke MDC nong po korona kemdai. Presiden NPP Women's Wing nakajelaga Dr. Jasmine Lingdo. Presiden KNPP Rivoy District ubak Clement Molong, Presiden KNPOF Rivoy District ubak Pendap Lang Walang. Tingkat kiwi-kiwi gina lambat dari sesepangut long kami nak leng kisnong apo kanong po blok bat kiwi-kiwi. Bagi jingkran jong bak Charles Malngar kumkongsan kadang ya syafrang lokan mau tempang ilang kami bat yala kurim jong u. Badai lingba jing tristom jong kami usala banjiang kumurang ba hagi ni kisngi ban ai ji chakli shek pai ba. Kumjuru ka kurim jung u ba ai mensem ha ba uwan rung halaying na kajingwan na gi chaka long ru gilong kami gidan ka benta ka bakrau ka imlang salang wala la jutip bagi dai isibo cibor da ka ba ongru ba kalong kami kalong ka nong penjam bagi jing bitar bat kiwi gimat ha imlang salang ha kata ki jing rakhi lo yo ro ban pun ko burom ya corona khamdai ka MDC wat mai orang job na nong po konsensi ringkan jing itu kerpang ru ya kembasi sepangut gelong kami lono senyang shikadai hagi imlang salang bana koroi kapar jong gisnong githau. Francis Kapune. Nakas kuharo ya ikong pui dari semua na usaw ng pri. Pui dari semua jong video jong isya lu. Ikong pui sa pri, kong next lang mo priya sa pri, ikong Kembang laong itu ngas ngukurang hadap tak tay kilong kami. Badai mapi kilong kami. Kibala sandur, kibala penwandur. Baganik imlang kasalam kusangi kalong kami kumatanong. Lada keren sepang kilong kami. Nado na ye. Hado asno. Hado abalah. Hado agi imlang kasalam. Ngimla ikan daay kepurang. Kajing syakri ke mamapi kilong kami pilaan. Kajing siya nga pagkat manila na ganyan tang manway lang ba? Tinglayo mon kamat keren. Tindray naman na nito bilang ba kamat tat. Niat yung gito nga. Tindray katay pa kajing siya bakilong kami. Ijongi. Bilong siya mangiurang ba ngilong urisyan. Pilong ka tunong kabatak banyada ng slap banyada yung kita kabatak po kayo lanang ipay sige kamsyo iibagilong kimi afma nagbilat jinsen na yung mani mami saan kabasyong kilong kimi katamo magsebat ka rin kajinsin hagili ang baron dating iya keren hagi imam kasalang santi kejongi ilaw kami jongi kidat I really appreciate kaya ba maghiplo kami shinik sa chan tadang kajingong bagilaw kami kiday sibor din kurang ba na nang kumagi ang udikaar ko anyway tadang kajingi ka bangay iba tadang kajinglaw ka bapulama ang kilaw kami din Pidang sibor tengba. Pidang dia jinglong ke bapela do bakta. Pidang kesap ke bapela. Kamtam ban convince yang lain. Lah. Kini kesap ke bapela la ayu ki. Ngang kasilap kami gowe. Lawan jingwan nang nang blok pa. Pat. Boy yeng lada yung jagador ke bapuk samaki jam liman kami panay ong yang ani pa lakat syong ni island kunot bayi ayong jam-jam ini the convincing power kejinglong ke bapulabat kejinglong ke berkerbang ke bapulay lahay kilong kami naskutunan adu betak-betak menyentuh ibu
Bagati kalau niem ke bagang itu, ngayat mata om kumrumale, jauh kamawati mana kumrumik. Ngayat akmat jauh ki menta, syabang ayat jingkran syakmat sekian, kumukun jauh. Bunak dek jauh ki kelala berkaya, ada sabuk saya kata. Bunak dek ki kelala berkaya, belum kun jauh ki. Habang ada dek jauh ki ngam jumlah berkelan email. Email jauh ala dengan klik kti jauh ni ke kan kerja, mai di norak. Iklim lagi skor. Ngajumpa kecingkeli, kumno ilah belum ya balik. Berkawai kecinglang tu berkerbang ke baidan ke dia. Ijubulun siput kapor bantuan. Nangai bagadi kecing doai ke jumpi ke bawa Charles mana ulong kumni kumulong. Nah, sejauh ini email juga akan dibikin. Kalau akhirnya tak bukan di program. Dong Mei, dalam lah bansiu kalian, ya kicing lihat hajat ini. Lalu. Hadu kicing apa? Yang email ya kan? Email? Ang email lete, dak kendai benayo kamu. Dap kendai benai sistem wakar, si po benai kanga hamil. Agadaw yung mga WhatsApp kami buru, cash po benai. Kulis po niya ibigilaw kami, kibalang penlong yang kita malang kesalahan kami kumag. Nanta, kita niya ibabigin do, hakiknya malang kesalahan. Ini pun berfikir dulu berfikir lo. Ini kerana hasilnya mana pak Ahmed? Bantat dan kau, yang jingdi di Muslim, mendai kilo kami. Ladale mangi kilo empat, ngatrai, ini pahak banget dan kau yang di Muslim. Tak kebawa. Tidak ni kata kebawa kebawa, mau kilo kami.